Narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, gospodine predsjedniče. Nakon samo 24 sata, pošto sam sa ovog mesta reagovao povodom ispisivanja grafita i skrnavljenja džamije u Nišu, dogodilo se novo naknadno skrnavljanje, ali ovog puta beogradske Bajrakli džamije, i to u okviru suđenja za njeno paljenje u neredima u martu 2004. godine. Ja sada ne želim da komentarišem odluku suda i ne želim da narušavam njegovu samostalnost. Međutim, ono što zabrinjava jeste obrazloženje sudije koja je vodila ovaj slučaj dato medijima, koja govoreći o presudi kaže da nije načinjena štete većeg obima. Pa ja prosto pitam, kakva grozota je trebala da se desi da bi po njenim merilima paljenje džamije bilo okarakterisano kao šteta većeg obima? Ovakve poruke su veoma loše i jako su uznemirujuće. U ovom trenutku, sa informacijama koje posjedujem, mogu da kažem da je od početka suđenja u ovom procesu sama optužnica bila postavljena tako traljavo da se već u startu moglo naslutiti da će ona pasti. Da bi se detaljno upoznao sa čitavim procesom, tražimo od nadležnog ministarstva sve raspoložive informacije o ovom slučaju. S druge strane, razgovarajući sa ljudima i čitajući komentare na internetu o ovoj presudi, vidio sam reakcije prosečnih Srba, običnih građana ove zemlje i reakcije Beograđana, i ja imam ljudsku obavezu da sa ovog mesta izrazim poštovanje prema njihovoj svijesti i prema osetljivosti ka nepravdi koju su pokazali. Očekujem da institucije budu slika tih i takvih građana za koje želim da verujem da su većina. Hvala vam.